Buna biz İslam tarihinde öte manulu bir yerge keldik. Bu yerдің аты Uhud. Toğun аты Uhud. Uhud деген сөздің manisi жалғыз дегенді bilgizet eken. Bu özünçe turgan bir tog eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud degen mezgilde Peygamberimizin hadisi bizge eske kelet. Uhudun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud biz suygan tog deydi. Anı biz suyöz jana al bizdi suyöt deydi. Allah Taala'nın Cemal degen ısımı, Allah Taala'nın Cemal degen sıfatı uşul Madinaga tөгülüp turat. Mındayça aytkanda тоолору дагы Madinanın тоолору adamды tartıp turat eken. Elder de tartıp turat. Havası dagı özgöçö bir şahar. Madina erteң saparga çıkıp ketkenden keyin, Mekke'ge bargandan keyin, balkim Kırgızstan'a bargandan keyin bul şahardı kayra kelip eňseysizler. Oşol jerge barsam, oşol jerde jaşasam, oşol jerde jada kalsa oşol yerde kömülsöm degen musulmandын tilegi uşul jer eken. Mına oşol paygambarın sүйgön to Uhud toosу eken. Uhud mындайча aytkanda жалпылап айта турган болсок, İslam tarihinde öte manulu bir ordu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu erkekler jakşı bilet, avalarız jakşı bilet. Bir marhumdun janazasını okugan mezgilde Peygamberimiz emne dedi? Kim janazaga katışkan bolsa bir kıyra soğup berilet dedi. Anan janazаны alıp barıp jayga koygon bolsa 2 kıyra soğup berilet dedi. Oşonda sahabalar surayt, ya Rasulullah bir adam janazaga katışsa bir kıyrat degen soğuptu ayttың dedi. Janazаны marhumdu alıp barıp jayga jaygaştırıp oşo yerge alıp barıp kömgöndüge 2 kıyrat soğup berilet dediň. Bul kıyrat degen emne dep surayt. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud. Mına oşul Uhud'du maksat kılıp Mekke'de en çoң toğlordun biri uşul Uhud toğusu. Mına oşol Uhud toğusunun salmağıçalık deydi. Bir adamga bir kıyrat degen bolsa bir Uhud, eğer 2 kıyrat degen bolsa 2 Uhud'dun salmağıçalık soğup berilet deydi. Körüңүздөр. Sizler Madinaga kelgenden beri kanca namaza katışkan bolsaňızlar gününe 5 vakit janazaga katışıp otasızlar. Erteň Mekke'ge barganda dagы katışasızlar. Ar birinde jok degende mına Uhud'dan kança miň, Mekke'de 100 miň ese salmağıçalık soğup berilet deydi. Körüңүздөр. Uhud bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un üstünde deydi. Anın janında Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh, Omar'ın Hattablar uşul üstünde turgan mezgilde anan Uhud titreyt deydi. Titregen mezgilde Uhud tınç bol deydi. Sen üstünde Peygamber turat, jana Siddiq turat, jana şehitler turat dep Peygamberimiz emne kılgan eken. Bul Uhud'a kayrılgan eken. Uhud uşunday bir tog eken. Uhud'dan bizge süydürgen tarabı mundan da köp taraptары var eken. Bul jerde emne bolgon dese İslam tarihinde en çoң soğuş bolgan eken. Bul soğuş urmatlı bir tuğanlar, musulmanlar 13 yıl Mekke'de olgan. Mekke'de kısım kurgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Mekke'ge batırgan jok deydi. Peygamberdi musulmanlardı batırgan jok. Mına oşonda Allah Taala tarabынан Peygamberimizga musulmanlarga köçүүnü, hicrat kılууну, Mekke'de Madina köçүүnü ruhsat berilet. Mına oşonda musulmanlar üy jayını, mal mülkünü taştap köçkөнгө majbur boluştu. Köngülünün, jürөгünün dindi jaşaş üçün oşo mal mülktü taştap anan Madinaga köçüp kelişken. Bu köçüp kelүүsü kafirlarga uşunçalık oor keldi deydi. O alar uşunçalık kızganычtı deydi. Bütündey bar küçü menen Makkalikler Peygamberimizdi musulmanlar jok kılуу hareketinde bolup turdu. Mına oşonda soğuş, birinci soğuş Badr soğuşu boldu deydi. Bundan 70-80 kilometre alıslıkta Badr degen bir aymakta çoң soğuş bolgan. Mına oşonda musulmanlar jеңip algan. Jеңip alganda oşol kafirlardın en çoңdoru oşol soğuşta emne bolgon, ölgön. Kafirlardın oşo jakındары uşunçalık azap kütüşüp Peygamberimizden, musulmanlardan öç alуу maksatında 1 yıl daярдык көрүшkön. Oşonda hicrattın 3. yılı uşul jerde çoң soğuş bolgon. Kafirlar 3000 asker menen öte köp kural jaraktары menen, at toylorу menen, mындайча aytkanda күч menen keletkan kabar kelet. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinada turgan. Anan Peygamber түш көрөt. Түшünden keyin Peygamberimiz emne deydi? Sahabalarga ertesi aytat. Uşunda kafirlar keletat. Emne kılabız, kanday soğuşabız degende 2'ge bölünüşet. 2 türlü pikir aytılat. Madinanın halkı, Madinanın jaştары, jigitleri, o Allah'ın elçisi biz Madinanın sırtına çıkabız deydi. Ankeni
Erkekтердин сыртқа чыгып согушу бул алар үчүн бир мындайча айтканда кадыр барты алып келет экен. Булар чыга албай калды, Мадинанын ичинен чыга албады. Булар аялдардай болуп, коркок болуп, үйүнөн чыга албай койду. Дебесин деп майданга чыгабыз ey Расулалла дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Эгерде мага кошулсаңар, менин пикирим Мадинанын ичинде согушалы дейт. Дегенде кийин эстешет, кийин акылдар башына келет. Ошол сахабалардын улуу сахабалары, ак сакалдары, о Аллахтын элчиси, дагы эле уруксат берген болсоң, сенин неңди колдойлу, Мадинада калалы дегенде пайгамбарыбыз жок дейт. Артык мындайча айтканда, мен кеңештим, кеңештин жыйынтыгында көпчүлүгү майданды каалады, биз майданга чыгабыз дейт. Пайгамбарыбызга билдирилген, эгерде Мадинанын ичинде туруп согушкан болсо, жеңиш мусулмандардыкы эле дейт. Анткени меккеликтер Мадинанын көчөлөрүн билбейт. Көчөгө кирген мезгилде, баягы Мадинанын ичине бөлүнгөн мезгилде мусулмандар кафырлар жөн эле жеңип коймок эле дейт. Көрүңүздөрбү? Пайгамбарыбыздын айткан пикирине сахабалар кошулган жок дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз бизге бир нерсени айткысы келди. Эмнени айткысы келди? Кеңешүү деген нерсе. Кеңешүү. Вашавирухум фил амр. Бир жумушта, бир иште алар менен кеңеш деди. Кеңешүү дагы жогору болгон үчүн жеңишти каалаган жок пайгамбарыбыз. Бул жерде кыяматка чейин үммөткө сабак болсун деп ошол кеңешүүнү бизге калтырып кетти. Эгерде бир үй бүлөдө, бир коомдо, бир канча бир чакан бир эмнеде ошондой бир кеңешүү боло турган болсо, кеңешиш керек боло турган болсо, кеңешүүнү сөзсүз биз аткарышыбыз керек. Бул пайгамбарыбыздан калган сүннөт. Бирок кээ бир алымдарыбыз бул аяттарга таянып, пайгамбарыбыздын көрсөткөн сабагына карай турган болсок, кеңешүү важип деген алымдарыбыз да бар экен. Көрүңүздөрбү? Эгерде Мадина бир да ташып калбай Меккенин кафырларын өтүп кете турган болсо дагы, пайгамбарыбыз эмнени каалады? Кеңешүүнү тандады дейт. Кеңешүү ушунчалык маанилүү экен. Аялыңыз менен кеңешиңиз, балдарыңыз менен кеңешиңиз, жакындарыңыз менен кеңешиңиз бул мусулманчылыктын символдорунан экен. Бул биринчи сабак экен, урматтуу туугандар.